Guaya, men banalat guaseme, baladung YouTube. Guase dan ben live kerja, you know. Chetike question tong one, ke kui YouTube ka. You know, YouTube dia je use di ke ngu de lado ko bi YouTube da ba wen yam. Gore je no barwach ke kui YouTube ka, bala listen benefit ne ka ten kon de je YouTube kena kon barwach ten. Okay? Barwach ke kui YouTube ka, ke kui money. Mijir amin dongor belet ke YouTube, gore je no bi tension bata gwasa me ko der manan to YouTube der ngach kami jira mimo ana matike question no ki tem der lar ana gor jeno ana de tiju ba der ne to bala jena no ban rajan kuide mo ko bu kon kula tika ngach magwa ka ku YouTube kenyam YouTube jen social media magwa ko jen take require money to latke mi jira mo tika YouTube ka kuji benefit ne ka gor jeno kaji ko broda nga jo de lerdi ka YouTube ki ngum de lat ka YouTube je ndana gora ba nyu akon kel anyang muti ka question ba der na gwano de ya join gwaza me de request de lat ana baji accept ko muti ka ti question about the YouTube ta dan lereje ki ngum de ran lat ka YouTube you are free ko de teach gwaya manyam ka YouTube temu goro bulalet la YouTube gore jeno bedub ka bika go men yam che bugoro jin be give up kone de ngwan la ran mala give up mi che YouTube channel che jelep beyond an wale erun be exhausted dom che wi ka live video ke jino te mi che wono no don di video de lat video betel viewer che video kel che la don gwada mo na betera muguch ma me jinbo bichu exhausted ka wa ka metera mi mo me video da mone ba YouTube lele ba pan so YouTube che goro bi pal meti ka YouTube video then gur ne lat it just need you to work YouTube gur no belat gur ne lat tel ndien ma gore YouTube mishilet telem be jaka YouTube mishi video shi larech so dear ko ngum cha gwijo badil take time mi badun baje discover but baje la trick mi did use whether dan and lady ko de YouTube der take viewer de YouTube der take subscriber a shangna man bu ma lo no na bu subscribe kiji they not they can video ko they can gwich jin man gori long jene gori jeno jin de YouTube de mo ke shon mo gwa mo ba nok kon YouTube ken social media te correct kwa solve neke so ku provide a solution and okay YouTube a jin musician guru jeno de ne to de can di de can link a jin amimo a jin preacher guru jen de jor de janga je na bo no ngum lade
ko mi chilar dera radi dera oken dera radi dera tik dera jo ger kije eno ba kere diala kon latke ameno mo rajan tama ko dera ande YouTube dera je ngajidi o benefit je YouTube dera ka ngaj mi kujije jin ala duom kujije la raminge duob la ja tiji bien bielaro YouTube latke jedi pan charo ke kui ko de tike Gmail no mo jen bi YouTube bi lep ke jam bi YouTube chi lep and then next thing odi bi go rojin bi YouTube no mo bi shore bi jari aleka then ka batete bi garden guro do moy ke chon mo gwa kan video no ku bi di lana kel ka rwade let's say right now raja ka kwingu ka raja ka dob dande ran der YouTube der viewer der ka jega ka der subscriber der ka jega we mean that no more again ben focus no ameno omitera mishi goro run be dob dande follower de ka jega ke subscriber amen viewer mishi goro be jega ka chelas ka social media bu nyanga bu ko pel kaja so be goro be gujin video mo and then mishi lo ngaji yo den bena mo be practice be video de man bo upload be man dob dan der title der glat kaja de hashtag der glat kaja der ki wo der glat kaja ko ba video de ba mala discover de kan ngai kan dia but ti de ngai lo ra bang mi ka ra den ken content ajen mo gwa ko der an der teach der jakan no ka kuje moni agur kono buko dan lar duoba dan and there on YouTube there jalat kije YouTube gor gaji 1000 subscriber right now right now tutorial already ka kan nuer online take YouTube dire ga jikten ka tin nuer online take jen go dan lan tutorial an ka letin do dire Facebook dire lat kije dire YouTube dire lat kije ko dire YouTube ki Facebook dire je monetize jen go dan lan ka letin sha baname engini jen mdera da palpin ko dere tiju dere la dere andere tij no me don't take a doubt dob dan de YouTube dere gangaje you know ko YouTube de nang run tomorrow you don't know dob de nangaje anyo bo dong de tij no reuse content lengu ko ka tin ke reuse content ke content ko we can kara radien mi chalat ke social media already bi kulo nyogo use ala dundu ke shi dundu e dungra radien so me ken ngaj what will happen and company na mem chalga YouTube baji lel di run mi che ken ni lodan mo ki mi kujije ko right now de video ra de ndiri lari so jin yana company bi a deal be company be jojo be ngaji no jin video ro chiga nyinko dundo te mun na ke YouTube te mi shala reaction jene mu ro ni jin video ra mo be le la matot be jat play ke 10 second 20 second bi gag brach bi le nyoko play nyok na mo na ke je YouTube men lo ke YouTube janene ano bulan entire video rada din bilat ke channelu chali na mo chale copyright keke la chal ke reuse content copyright mi ben de la music ba jugo no shi dundu ka kuje mo mi shi dundu ba je mo ke two option either be remove ke revenue tin kono jigi buga jien buga we karam dana te ke dira mo revenue lot ke ni yo tin ko generate ke YouTube you be man chagui ka video du bi yana da gena gwandi da mo then bi di da mo bram benyo ba we ajika number one thing mi da yana ngai ka do ba dan use ke music je otherwise dong there mo there gang jirar she gwano there nyingen ko ken there ka use again me very important ko there and there len ka ta dan let YouTube ka je ko yin encourage no ngaje do ba dan let YouTube ka je ka shwa gepa jin compare TikTok Facebook YouTube amandien gwa ka ji mi chai monetize ka YouTube gwa ka ji kulertin lamnya jagana lingne ano ki bna bi jogrote video ma chalat kungu ano ka YouTube ade lar kel magwa right now la ran la di la jar list bay jogono wor ka YouTube do you know ngumo nanga na ka YouTube ka jaga de chwa release ni jaga Facebook ano kene TikTok jide la kyar ke YouTube ojin andi chilit ke je composing it to ka lyric de bene ke bit donc mi video ci shoot ko la yuru cho bodi cha west so gur jeno de yutin content cha west ndi de mo de ke nyoko mu ci ka job but be ko lo jogo di ka jino tele ji YouTube channel mi cha monetize ajel mo ko dan le encourage no nene any musician era ma le de longo then ba je dil gor ko run ba ta cha let ke je energy de man cha west ba dor ba jo jikten so ji kon be gunje loro bang nga ko che lat
be gu no che telot especially nuore mi ran che wala the video don ram mo chile long lese ga no kon te di tente ke video ni no na ke ki musician ni mi sha di de chan nan ka YouTube right now instead of ba link ni je kwa ba download brana download be use son kwa the mo chi di mo che telot ko then bi chu dak ne ko to ko ken no bi bai jo kam ne e je na che download already chi di chi le link kwa the mo chi ya tele viewer te bele no no charge bele gwich ba chu ngadre woje no no chiram dan ndong man gwije no de do de jitin che la zero ngwa the mo ne so ne me gore ngu goro ba na ba ka ngi no jin mi ku ram mo ku support ram mo ku jo support gore bi jien bu ke YouTube da bi gwitin chu download rara dien mo ku yon kori ne je awi je gwich ke YouTube jen do ba dan ban woni am go je tere do do dien kore de content chal ke inware gor kon mi chit kana mo ban mu ete chi kon le da gwa ma kon tel mi chi kon la jo so credit ne kon dia chana ko goro bana kala da gwa bu ko dan mu ke credit ka ban mu gwa mi chala rara dien bu ko ne di lagu ngai kon dia le wini ko ken mi musician ki ram ngai ke famous person mi cheben la ja kwanke ba kong ba turka na ke video ni ma engu mu kwanke jemo la kon shwa gijino ram ya ngai wi mon reason na kwanke je ken yana kon ngai o ram mo ba yu ba ga je kere ke jokde bara kon gwado me mi musician bende wa hajen ngungu mo ngaje ngajen poinde ngaje ngu lanye je poinde di chi di de container ne ki all these things chicken konang niam so mala koranda na dod okay guru jen changara metot kano ko gur ko bane kamnial we all can go de ko na lo ko ba dor ba ji ka jogde jen ta dan te canadian ki south africa ke ki other community around the world but ne kon ko dan kon wer so joy ma goro jen bane je kul ko de kor witin joy ko ci kon support ci kon let ci chuom na mo goro kon de kon let kel den duptin kon de kon yango je de kon nga so ke YouTube ngada no gor gaji 1000 a subscriber ke 4000 watch hour chika bajik lora bang mishilet be ke jik unless chilet so mi let boom e masano jin abdin kon gor ke be ke jik ajana dana go de yana ngai ke ku YouTube kana mon mena dien chuma la ri mandan gor jeno bi viewer be ke jik lamni poster lamni ja design poster mo mi design ana bi lat ka Facebook and then bana jogono gari we are loga ka YouTube da man da dien encouragement chebuti ko yen gwe je video just loga ka ngu just loga ka gwe je ke 10 second ka rodien ka brand be subscribe bi chu comment ka bi la bi chu jen that is it jen ta dan long na rodien ka ja so na me ader we ka kono chan let kel gor jeno baran lo kam no kon so YouTube de la ro lenye channel to lenye social media to mo changna me lo kon mo ko kon ignore no tele gwa mi ritin le de long unless we charge monetize ka Facebook ko ne kon dialte ka Facebook mo kan monetize please use YouTube akon nyaga non dung Facebook kane de konti la nuore ramu gijo take follow to one ka YouTube ko gor jeno baji monetize chan right in long dong mi we ka nuor online tech ka YouTube de dupten content de follow de ke jiga je chakala rich di dupin content deri akande potaga je chakala rich no keno en monetization issues where and deri report keje weje dien nokamo weje dien chan no to dialo chan ke je gwasamo but it is a very important key crucial message mbetu gwada makiye jin gwada me miti ka page akola na page page no mo ko bi monetization bi kule jiktin no kam ni rara dien metiga western world but chutum ni jalora bang chutum je lora bang komi to lora bang ngede nodi tele duomi mo baji man monetize keje location du me la post ni chiang me la post ni ka chi to chero da be garagen ka charge be jak monetization ko Facebook che tai dan let keje che guarantee right now mala Facebook mala le renta right corner la kwa invite ni na me kan invite che to tele way out so gurje no bi Ramadan and become pay do bala ram la post chang jugun je no jang ko video me ko post me take a second to thought 15 second 30 second ke 1 minute so bi jugun ko post ka Facebook page da instead of jin kamate ga do mo dere ju wike je bo mun nge je ram mo di do witina mat ko pen dang jok
There je use dir a jag ne je video ni. Ko run ba je monetize me a country dodien. Anyong Ramadan be jako be la Ramadan la admin kiji. Ka Facebook. Go ram mo la pay ada kande which dana titin. The tax information be jere aleka. Tax information chere ke warga tulbuka te ke number medicine number mo la ja gur ke Facebook. Right now mugur jeno baji allow ko jin baji monetize gur je and letteramo. But beneka je lo dug Ramadan logi. Ramadan logi take 3 things to balad. Manyam o balad min kapidu. Rewde be pay ada kan bagar aleka. Cause in case me charge invite ka content monetization, ke cha invite ni ka subscription, ke cha invite ni ka star. Then be detail bagalare. But me tell detail to tell them bijak. So no matter are very important. And yok tem radian mugor balare ke quick warning ne one let me simply say Facebook pin kondial. We na ka profile riuden dial taken ka violation. Violation amo de jo wojidi. Violation take a punishment la kam karan a Facebook. Ko Facebook changa a very hard long chet ke YouTube mala jala regdu beje gagra ngi jeno ci der shelat. Facebook a changa moton mo don share beje gagra kaje. Chare poneji then beje gagra. So here is the thing. Bugor jeno jin chaje bu gagra man yam chu turna gade tieni chu kales ka Facebook page. Tur gante tieni chu kales ka Facebook page. Mugo jeno jin baji monetize ki baji nok Facebook chu ture mijaran bangtin chu post ka Facebook do another thing mijiram goro jin baji monetize la talk no mite tur micharan bertin ke charan mu ka botin chu post ka Facebook page do mandan le ke je ki profile miti ka profile dien mi guji no in the future charge be monetize ko post ke je. Otherwise, maybe Germany and time right now, near corner terar, ticken ke website. Ko website mo, became a Latin tour corner to special me a column jitwalk, became a Latin book a direct nothing back over within. Because you can go about Facebook Pinikian, back a year. Manyam, she look ko diri mriadan jitwalk dirijalat, ke dirinyona. But only the to chicken care, near a content qua mana, kill qua Facebook kwa the manajikan. Chicken care. So me kan ngadi no shila re changa mugo amtiri baji gagrar ba Facebook page baji yarke. So na mokel. Manadian chang pose ne article tell article you can pose it tell problem bari genene. Kula comment negatively. Karamimo metik Facebook page ki profile. Don't you load it wang to comment pin de shi kwet ka tok English. Shi kwet ka tok kawaini. Baji moch ka violation. Baji wono shi policy shi violate. A punishment la wena ka run jok, so you don't have to do that. No more can mugor de lari. So if you want your page to be monetized on Facebook, go not DRT because avoid. Okay, me meditate. Anyong na din konti la turun de jek ti naked picture la kan kalet ka Facebook. Adong baji gor, chit ka gor la kan tur gor la kan kalerech. E very wrong kaji. Mo wije la reja na mo be page do ki profile be jago baji 10 minutes. Don't do that. Chagwa.